таваллути Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии Радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шаълои Гулхоҷа дар хидмататон ҳастам. Салом. Нахуст муруре дорем ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 14 феврали. аз боздошти муттаҳамон ба терроризм то қаслияи Нилуфар Раҷабова вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти солонаи вазоратро хулоса кард. аз ҳукумат дархост шудааст муҳлати сабти симкортҳоро дароз кунад. сокинон бовар доранд ин пешниҳод қабул мешавад. хонохо ино бояд муҳлаташа дароз кунанд. хай нашуд ҳамон аз симкартаям аз баҳри симкарта гузаштем, лозимам нест. ва дар рӯзи ошиқон дар Тоҷикистон низ дилдодаҳо ба ҳамдигар тӯҳфа медиҳанду аз ишқу муҳаббат мегӯянд. Маш мо дӯст дорам. Могу на турецком, бенсени севёрум. Могу на узбекском, не сизни севамам. мақомоти Тоҷикистон дар соли гузашта 161 нафареро боздошт намуданд ки ба узвият дар гурӯҳҳои тундрав ва террористӣ муттаҳам мешаванд. ин рақам имрӯз аз забони вазири корҳои дохилӣ дар нишасти хабарӣ садо дод. ҳамзамон гуфта шуд дар ин давра 218 шаҳрвандоне ки ба созмонҳои тундрав пайваста буданд бо эҳсоси пушаймонӣ ба ватан баргаштанд. дар зимн созмонҳои байналмилалӣ ин иттиҳомотро зери шубҳа мегузоранд ва мегӯянд мақомот аз мубориза бо терроризм бо ҳадафҳои сиёсӣ сӯистифода мекунанд. ҳамкорони мо дар нишасти хабарии вазир ширкат доштанд ва чунин гузориш медиҳанд. падараш 28 сол барои содир кардани ҷиноятҳои террористӣ. дар ин нишаст вазири корҳои дохилӣ ба суолҳои хабарнигорон дар бораи чанд қазияи соли гузашта ки ба ин ниҳод рабт дошт посух гуфт. яке аз саволҳои хабарнигорон дар бораи Нилуфар Раҷабова буд. ҷавонзане ки ба гуфтаи худаш ба хотири пӯшидани сатру ҳиҷоб аз сӯи як корманди пулиси ноҳияи Сино таҳқир шудааст. аммо Рамазон Раҳимзода ин сару садоҳоро рад кард. тамоми сохторҳои давлатӣ санҷиш карданд. ин нафар нисбати кормандон таъқир кардагӣ майдавобошӣ кардаи суд қарорша баровард, ҷарима кард. яъне нуқта монсуб дигар ягон ҳаракати кирдори ҷиноятӣ аз тарафи кормандон муайян нашудааст. мавзӯи дигаре ки миёни хабарнигорон ва раҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ба баҳс кашида шуд ҷинояткорӣ дар миёни ноболиғон буд. ба иттилои вазир соли гузашта дар байни ҷавонон ва ноболиғон бештар аз 6000 ҷиноят содир шудааст. чанд моҳи охир мақомот пайваста аз мусодираи силоҳи сард аз ҷавонон хабар медиҳанд. новаста гузарондани чораҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва пешгиркунандаҳо тағриботӣ дар ин давра аз тарафи ноболиғон 873 ҷиноят ва аз тарафи ҷавонон бошад 5255 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. Рамазон Раҳимзода аз ҳамкории мардум бо пулис дар ошкор кардани ҷиноятҳо ситоиш кард. ба гуфтаи ӯ маҳз ба ин хотир аз 22000 ҷинояти содир шуда дар соли гузашта бештар аз 85% онҳо ошкор шудааст. ҳарчанд дар ин нишаст оморҳои зиёд пешниҳод шуд, аммо вазир на ба ҳамаи суолҳои хабарнигорон посух гуфт. сарвинози Рӯҳулло гузориш медод. зимнан вазири корҳои дохилии Тоҷикистон аз афзоиши панҷшавии ҳаб ё худ таблеткаҳои экстазӣ миёни ҷавонон изҳори нигаронӣ кард. ба гуфтаи Рамазон Раҳимзода ин нави маводи мухаддири сунъӣ асосан дар тарабхонаву марказҳои дилхушӣ истифода мешаванд. танҳо дар як соли ахир 6 гурӯҳи муташаккили ҷиноиро дастгир карданд ва аз онҳо 2000 дона ҳабҳои синтетикӣ мусодира шудааст. афзоиши воридоти маводи экстазӣ мояи ташвиши оҷонсии мубориза бо маводи мухаддир низ ҳаст. соли гузашта сохторҳои қудратии Тоҷикистон 1 тоннаву 637 килограмм навъҳои мухталифи маводи мухаддирро аз қошоқчиён мусодира карданд. ин миқдор нисбат ба як соли пеш тақрибан 2 тонна камтар будааст. ҳарчанд ки дар натиҷаи чораҳои андешидашуда солҳои охир қочоқи маводи мухаддир ба кишвар то андозаи коҳиш ёфтааст, афзоиши воридоти дигар намудҳои моддаҳои нави синтетикӣ нашъадор ки ба саломатии инсон зарари бештар доранд ба назар мерасад. ба гуфтаи ҷаноби Салимзода феълан ҳабҳои экстазӣ ба Тоҷикистон аз кишварҳои аврупоӣ дар дохили мошинҳои дасти дуввум ворид карда мешаванд. дар як сол 6000 аз ин гуна ҳабҳоро ошкор карданд. ба гуфтаи мақомот нархи як дона аз ин ҳаб дар Тоҷикистон то 450 сомонӣ аст ва ба фурӯши он маъмулан ҷавонон ва духтарон ҷалб мешаванд. соли гузашта дар Тоҷикистон фаъолияти ҳудуди 100 нуқтаи фурӯши маводи мухаддир боздошта шудааст. ҳамчунин раиси агентии мубориза бо маводи мухаддир гуфт,
1 کیلوگرم افیون از 300 دلار سالهای قبلی تا 1.5 دلار بالا رفته است. مقامات میگویند مرز طولانی مشترک تاجیکستان با افغانستان مسیر اصلی انتقال مواد مخدر به کشور است. اما افزایش حب‌های صنعی نشان داده است که کشورهای نزد بلتیک و اروپا راه نوی وارد مواد مخدر به تاجیکستان بوده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. ده‌ها بیننده برنامه‌های ما درخواست کرده بودند که مهلت ثبت دوباره سیمکارت‌ها با شناسنامه‌های نو در تاجیکستان دراز کرده شود. ظاهراً صدای آنها به گوش مقامات رسیده است. مهلت تعیین شده 15 فوریه به پایان می‌رسد، اما فعلا در کشور میلیون‌ها سیمکارتی است که با شناسنامه کهنه ثبت نام شده‌اند. صاحبان آنها می‌گویند برای گرفتن سند نو پول و یا فرصت کافی ندارند. ولی همکاران ما به رادیو صوفی و زرانگیزی نوروشو میگویند به فرق از ماه‌های پیش در نزد اداره‌های شناسنامه‌دهی انبوه نوبت‌پایی‌ها دراز نیست. یک روز قبل از پایان یافتن مهلت عوض کردن شناسنامه‌های داخلی وضع در نزد اداره‌های شناسنامه‌دهی آرامتر به نظر می‌رسد. این هم به دنبال آن اتفاق افتاده است که سر و صداها میان مردم در مورد تمدید مهلت شناسنامه‌دهی زیاد به گوش می‌رسد. تعدادی هم که برای گرفتن شناسنامه‌ها سند پیشنهاد کرده‌اند باور دارند که مهلت دادن شناسنامه‌ها تمدید می‌شود. من فکر میکنم که خو اینا باید مهلتش درست کنند. خیلی نشد همون از سیمکارتم از بحر سیمکارت گذشتیم لازم هم نیست. البته تاثیر میرسونه. اما چیکار مگری که باز از نو سیمکارت میخریم ده. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کرده است که مهلت عوض کردن شناسنامه برای ثبت نام سیمکارت‌ها تمدید کرده شود. مهلت عوض کردن شناسنامه‌های کهنه به شناسنامه‌های سال 2014 به خاطر ثبت نام کردن سیمکارت روز 15 فوریه به انجام می‌رسد. در جمهوری تاجیکستان فقط در سال 2019 1,278,000 شناسنامه عوض گردیدند. اویل معلوماتی خدمات علاقه که به ما پیشنهاد کردند زیاده از 3 میلیون اهالی با شناسنامه برای سال 96 سیمکارت‌های خود را دارند. اویل مسئله تمدید مهلتی قراری حکومت در بررسی حکومت قرار دارد. روزهای نزدیک معلوم می‌گردد مدت تمدید کرده. برخی از شرکت‌های موبیلی هشدار دادند که در صورت تا سنه 15 فوریه ثبت نام نکردن سیمکارت و شناسنامه‌های نو سیمکارت‌ها خاموش کرده می‌شوند. این هشدار طول چند ماه باعث نوبت‌پایی بیشمار ساکنان در نزد اداره‌های شناسنامه‌دهی گشته بود و کارمندان این اداره با رجای طول داده کاری فعالیت می‌کردند. Я 20 روز شد سپردگی ما که پرس اومدن پرسیدن که گفت که سپرد از تیار نشده 3 روز پس بیاد بعد میگیریم. نوبت بود رای درون چیرت. تصمیم با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیمکارت‌ها ماه فوریه سال گذشته بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. این تصمیم در سال گذشته انبوه زیادی آدمان را در نزد اداره‌های شناسنامه‌دهی جمع آورد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. برای عوض کردن شناسنامه 10 دلار یا نزدیک 100 سومانی ضرور است. مقامات توجیک برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون با سازمان‌های مالی جهانی مذاکره دارند. در این باره دیروز وزیر مالیه توجیکستان در نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. فیض‌الدین قاورزاده گفت تنها با پول بودجه ادامه دادن ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون غیر امکان است و امروز مقامات در این باره از ساختارهای بانک اسلامی و سازمان‌های اروپایی پیشنهادها گرفتند. به قول مولا رجب یوسفی و امرالدین اولیموف در وزارت مالیه به موضوع گرفتن قرض از چین نیز داخل شده است. در این نشست گفته شد تاجیکستان در 3 سال آینده نقشه گرفتن قرض از چین را ندارد. نصف قرض فعلی کشور از چین است. کارشناسان بارها از پیامد این قرض که اکنون بیشتر از 1 میلیارد دلار است بانگ اضطراب زدند. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید این پیشگویی ها اساس واقعی ندارند. خب امروز کارشناسان خیلی عقیده‌های زیاد دارند و ما نمیتوانیم که پابندی مثلا فکر یک یا مثلا نفرای شویم که یا که ما مثلا سیاست مالیاتی خودمون رو پابندی چقدر که شما گفتین خب بیانیه یک کارشناس اقتصادی کنیم. این پاسخ وزیر مالیه به نظر محقق امریکایی سیم پارکر است که گفته بود قرضهای زیاد تاجیکستان را پایبند چین میکند.
агар тоҷикистон ба ин роҳ идома додан гирад барои иқтисоди кишвар воқеан зарар мешавад. мо гуфта метавонем ки давом додани ин роҳ чӣ маънӣ дорад. муҳтавои ин созишномаҳо додани конҳо ё захираҳои минералие ки тоҷикистон дорад мебошад. аз созишномаҳое ки ба имзо расонда мешаванд фоидае ки тоҷикистон бояд ба иқтисоди худ орад ин суд ва фоида на ба иқтисоди тоҷикистон балки ба чин меравад. چین همسایه‌ای نزدیک و سرمایه‌گذاری اصلی در اقتصاد تاجیکستان است، اما جناب قهارزاده گفت تاجیکستان هوسمند نیست که جغرافیای قرضگیریش تنها با یک کشور محدود شود. ما نیز هوسمند هستیم که همون خب بینندگان عزیز برنامه را ادامه میدیم. حکومت شهر بختر نیت دارد مجسمه باباجان غفورов یکی از قهرمانان ملی کشور را از مرکز شهر بردارد. مقامات بر این نظرند که هیکل به طلبات جوابگو نیست. هیکل مؤلف توجیکان 23 سال پیش ساخته شده و در مرکز شهر بختر جای داده شده است. هیکل از کدام حساب پسند نآمده است؟ در گزارش ارزوی کریم میفهمیم که آن را شادمانی یتیم تقدیم میکند. این مجسمه باباجان غفورов را قرار است به زودی از مرکز شهر بختر بردارند. خلاصه کردند که پیکره فرسوده شده و هم به قهرمان تاجیکستان چندان مانند نبوده است. پیش خودم وظیفه گذاشتم که در مد اول در حالت پیدا گردیدن مبلغ اینا ما با پورگی اثر نو میکنیم چون فرسوده شده است. شهردار بختر نگفت که بعد از تخریب مجسمه کی دوباره ساخته می شود. شاهدان میگویند سال 1997 مجسمه و هم گلگشت به طور دست جمعی ساخته شده است. مؤلف مجسمه را عزت‌الله زایرов سابق شهردار بختر میدانند. وقتی وزمین بود بعد همینجا همچون حشر کاری جلو شده بود دام هیکل. قامت کوتاه، چهره دیگر و جثه پهن ایرادهایی بودند که سبب تخریب و از نو ساختن مجسمه شده است. پروپورسیا کمتر گم شدگی. همینا رستوراسیون کرده ساز میکنیم گفته نقشه بگرفتگی بود عزت‌اللهی نتونستیم کردن. در گذشته نیز بحث ها سر مانند نبودن مجسمه ها به چهره قهرمان به میان آمده بود. از جمله در پی این بحث ها مجسمه واسع از نو ساخته شد ولی بحث ها خاتمه نیافتند. ایراد این بود که اسب واسع بیشتر به خر مانند بوده است. онҳое ки ҳамин лаҳза ба барномаи ахбори озодӣ пайвастанд, ёдовар мешавам ки мо дар бораи нишасти хабарии вазорати корҳои дохилӣ гузориш додем. ҳамчунин аз эҳтимоли тамдиди моҳлати сабти дубораи симкортҳо ва оиди вазъи қочоқи маводи мухаддир гуфтем. баъд як огаҳӣ гузоришҳои дигарро пешниҳоди шумо хоҳем кард. бо мо бимонед. рӯзи 14 феврал дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ошкон таҷлил мешавад. дар тоҷикистони солҳои ахир дилдодаҳо ин рӯзро ҷашн мегиранд. дар ҳоле ки бахши муҳофизакори ҷомеа ба бегона ва ғайриахлоқӣ будани ин санъат таъкид месозанд, бархе дигар бо истифода аз фурсат ба ҳамдигар изҳори муҳаббат мекунанд. шуморо дӯст медорам, шумо маро дӯст медоред? من شما سخت دوست می‌دارم. یگانه مرده که من تشکر زنده باشید. من شما دوست دارم. могу на турецком бенсени севиёрум. могу на узбекском мен сизни севаман. гузориши таҷлил аз рӯзи ошиқон дар шакли комил дар вебсайти радиои озодӣ ва канали мо дар ютуб гузошта шудааст. من در نوبت خود تمنا میکنم که هیچ یک از ما و شما برای ابراز محبت و گفتن حرف خوب روز خاص را منتظر نشویم. هر روز عاشق همدیگر و زندگی باشید و البته با رادیوی آزادی بودن را فراموش نکنید. ما همه شما را دوست می‌داریم. روزتون بخیر.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.